Obuka u vožnji svakog pojedinca pojačava borbenu gotovost našeg naroda. Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Trenutno se nalazimo na Najlonu u Novom Sadu gdje ćemo vam pokazati poligonske radnje. Sponzor videa Autoškola FNS, nalazimo se na adresi Kosovska 30 u Novom Sadu, koje sam trenutno instruktor. Moja kandidatkinja je bila toliko ljubazna da danas bude iza kamere. Pozdravi se. Zdravo svima. Ovaj video će naravno najviše značiti svim budućim, ali i trenutnim kandidatima koji su na obuci u bilo kojoj školi. Možete se postarati da dođete i u našu i da se družimo. Ukoliko je ovo korisno za vas, a bit će još dosta korisnih videa, prijavite se na kanal i ostavite like u znak podrške. Idemo da vozimo. Prva ti je gore, levo, druga dole, desno, treće. Ma ne treba ti više, brate. Vozi za mene i gledaj šta ja radim. Ajde bre, zakasnio sam na sve. Prilazimo ova 4 čunja garaži. Prva vežba je iznenadno kočenje i krećemo ispred garaže. Dostižemo brzinu od 30 km/h i nakon garaže kod onog prvog čunja sa desne strane kočimo naglo. To mjesto se smatra mjestom kada smo primijetili iznenadnu prepreku. Krećemo lagano, nema potrebe da se brzo krene odavde. Dostižemo 30 na sat, nakon čunja kočimo. Ono što je bitno za prvu vežbu jeste da ne dođe te preblizu ova 3 čunja. Da se ne čuju nogu gume da škripe, jer ukoliko dođe do blokade točkova, u slučaju loših vremenskih uslova, auto bi više proklizao, tako da bi zaustavni put bio duži. Krećemo lagano nazad, ubacili smo u rikverc. Držimo na kvačilu sa nekih 60-70% snage kako bi se lijepo i kontrolisano vraćali unazad do garaže. Gledamo levi i desni retrovizor. Kada dođemo do prve linije s ove strane kod garaže možemo pritisnuti kvačilo i lagano zaustaviti vozilo. Druga vežba predstavlja zaustavljanje ispred pešačkog ili semafora. Krećemo iz prve brzine naravno, ubrzavamo do nekih 15-20 na sat, prebacujemo u drugu brzinu i zatim pustimo i kvačilo i gas, kvačilo do kraja i što lepše stajemo do ova 3 čunja koja su ispred nas. Ubacujemo rikverc, sada treba da se krećemo iz desne trake u levu, zatim iz leve u desnu pravu garažu. Namotat ćemo sa pola volana na levo i idemo unazad. Možemo gledati desni retrovizor. Ukoliko ugledamo čunjeve na sredini, ispravljamo volan, idemo unazad, na sredini okrećemo volan u desnu stranu. Kada opet ugledamo na levom retrovizoru garažu, idemo prema garaži, ispravimo volan i stanemo. Treća vežba, lastin rep, demonstrira okretanje u dvije saobraćajne trake. Ono što je naravno bitno jeste da ostavimo sebi prostora na levoj strani tako što ćemo voziti uz desnu ivicu. Zaustavit ćemo vozilo, namotati volan skroz u levo. Levim točkom ne bi trebali da pređemo ivicu puta, odnosno liniju. Zaustavimo se, ubacujemo u rikverc, okrećemo volan u desno. Zatim pazimo da levom stranom vozila, odnosno levim zadnjim točkom, ne izađemo van puta. Zaustavimo se, ubacujemo u prvu, okrećemo volan u levo i uključujemo se u desnu saobraćajnu traku. Nakon prve 3 poligonske vežbe prilazimo paralelnom parkiranju.
Ono što je bitno jeste da budemo nekih 30 cm desnom stranom vozila udaljeni od linije, odnosno od samog parking mesta. Zaustavljamo vozilo. Po izboru vam je da li ćete oboriti desni retrovizor ili ne. Novi automobili ukoliko ubacite u rikverc isto to čine automatski. Idemo lagano unazad i zaustavljamo se kada vidimo štap na kraju zadnjeg stakla. Zatim okrećemo volan skroz u desno jer nam je parking sa desne strane. Gledamo levi retrovizor i laganom i lijepom kontrolom na kvačilu i na gasu pomeramo se unazad. Prvo u retrovizoru vidimo 3 čunja koji nam trenutno nisu bitni. Zatim na prvom sljedećem čunju kada nam se skroz otvori zaustavljamo vozilo skroz. Ono što je bitno kad manevrišemo, odnosno okrećemo volan, da kvačilo i kočnica budu pritisnuti do kraja, da nam se vozilo ne bi pomeralo. Zatim krećemo unazad i pratimo desni retrovizor, zato što smo ga oborili. Možemo da ispratimo da li izlazimo van parking mesta ili ostajemo u parkingu. Idemo još malo. Zaustavljamo vozilo. Ispravljamo volan. I u parkingu smo. Nakon što smo se parkirali, uveravamo se u levi retrovizor, palimo levi pokazivač pravca, namotavamo volan puno levo, ubacujemo u prvu brzinu i lepom kontrolom na kvačilu i na gasu lagano izlazimo sa parkinga. Kada nam se štap nađe ovdje na samom ćošku, da kažem desnom ćošku automobila, namotavamo volan više u desno kako bi prišli što više desnoj strani puta, odnosno što bliže sljedećem parking mjestu za drugu vežbu parkiranja, bočno parkiranje. Nakon što prvi red čunjeva izravnamo sa srednjim stubom vozila, namotavamo volan puno levo, opet lepom kontrolom na kvačilu idemo što bliže levoj strani da nam se u retrovizoru otvori parking i u desnom retrovizoru i u levom. Ono što morate učiniti, a ukoliko ste na prethodnom parkingu spustili retrovizor, jeste da sada ga opet podignete. U levom retrovizoru također vidimo jedan čunj, dok u desnom vidimo 4. Ispravit ćemo volan ravno, ubacit ćemo u rikverc. Na desni retrovizor gledamo, idemo lagano unazad i cilj nam je da desnu stranu vozila što više približimo prvom desnom čunju. Motamo lagano volan u desno, pratimo i levi i desni retrovizor. Najbitnije je dakle kontrola na kvačilu. Kada nam se auto nađe u položaju da je paralelan sa linijom parking mjesta, ispravimo volan, dakle u levo jer je malo pre bio namotan u desno i ravno unazad idemo do samog kraja parking mjesta. Možemo da pogledamo na levi retrovizor ili desni koliko imamo mjesta još unazad ili na prethodnom parkingu ukoliko telom prođemo oni 5 čunjeva možemo da se zaustavimo jer smo tada dovoljno ušli u parking mjesto i ne smetamo nikom ko bi išao desnom saobraćajnom trakom. To je naravno na ovom poligonu. Izlazimo sa parking mjesta, desni pokazivač pravca, kada telom budemo naspram bijele linije možemo da motamo pun, tako smo sigurni da smo sa pola automobila izašli sa parking mjesta i da ne bi oštetili vozila koja se nalaze pored nas. Sljedeća vežba. Došli smo pred uzbrdicu.
Vežba u kojoj moramo da lijepo kontrolišemo kvačilo, gas, kako bi krenuli uz brdo. Povlačimo ručnu kočnicu koja nam blokira zadnje točkove i omogućava da nam se vozilo ne kreće unazad iako pustimo nožnu kočnicu. Auto je u prvoj brzini. Popuštamo kvačilo do pola. Kada čujemo promjenu zvuka i kada osjetimo da se cijel automobil malo trese, odnosno vibrira, malo podignemo obrte motora tako što damo gas. Brzo spustimo ručnu kočnicu i lijepom kontrolom na kvačilu i gasu nastavljamo uz brdo. Dakle, to je bio prvi način savladavanja ove vežbe, kretanje uz brdo. Drugi način jeste da to uradimo sa nožnom kočnicom. Stanemo, držimo nožnu kočnicu kako bi onemogućili auto da se pokrene tako što će ići unazad. Opet lagano puštamo kvačilo do pola. Kada čujemo promjenu zvuka i osjetimo da se automobil ceo lagano trese, pustimo kočnicu skroz, prebacimo je na gas i laganim otpuštanjem kvačila nastavljamo uz brdo. To bi bilo sve. Nadam se da će vam video biti koristan. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ostavite like, bacite subscribe. Ćao! Vidim i vožnju ste savladali. Usavršavam. Malo po gradu, a i po otvorenom putu.